Sini kilibab muata kama tinasa mereka betul. Ingat? Madadun tua ta kipa ened tua sinrapayan ni Yesus Kristus. Namwa kipa daliten tua ta maru kam tui. Saka hati kenal ri kemuda no malwa abenar ayau uri semiri kaken tuana maplu tua pulaban aku kupu pasatua smas malwa tua paseling di manu uri pasusuaken tuaku sini kieces dari madu kitua kina epupuan noa piniri di madua talalan 我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。我要在他众民面前向耶和华还我的愿。爱主开暖吃满 ，Amen。Zegeri Malabar doa semes itu atas sungai usai dai kalau keluar tu kita 圣诗281首，在这里。Love
会的目的不是。我们一起同心来祷告。Isun anya cemas I dari babau, su pinabayan aman tua bawan ada. Nama kayaman na semenai asman pelabas tanusun. Agama si tua sukai, agama tua sucawan. Sania kakaya kita talan tanusun. 今天是与你同坐席，领受你恩典的日子。主，你教导我们要彼此相爱，成为爱的团契。我们得以活出新的生命，你的怜悯与慈爱，我们彼此纪念，活出你爱的记号，成为你喜悦的儿女。感谢你的赏赐，Izua kateleban asu baba anak kita tebelan dan wamen. Lihat aku masih patagit akata emat subung. Anya inuri aki aung pinakatuangadan. Nania malalaing ati Yesu Kristo. Amen. Amen. Supui tua kai no chimes ina dei tua kigami ni oro apina sama dei Korinto kyukai itu atai sanga sa kigami tapulu atu ita sunadan rusapulu atu sepata kalan apatua rusapulu atu lima kalan urita chulu di dagi chulu di lampa ori seluruh. Kaya cemas menyatusu, sa karwa toa cemas sa patsili sa ibu aisu aku kina cawan si pa gau masa timon pasu suyanga menyatusu toa no siki pa enetan tenakan ayat oka makakan Namaya uta marat toa kupu sa ayu ai sua ai kupu siki panet toa namasa ku gamu benet tawawan sini paalses katua smas tono si tekaran nama pasusui anga amea tusu Doa no siki panutan tanawakan ayam。上帝的话这样说，感谢上帝，拨开说，这是我的身体，是为你们牺牲的，你们应该这样做来纪念我。吃过后，他照样拿起杯，说：“这杯是上帝用我的血所立的新约。”你们每次喝的时候，应该这样做来纪念我。这是上帝的话。Uri pagawgaw tua sinaya ta sikadai， 献诗教会诗班。
Aitsua tabiri uli pasama zanai te di tua di tau cikal tua kai na ta si di sula si. Lalu dengan lalu mulai sini kita dah sesuai ke sahaja sekarang.做的sadurungan做的障碍。刚才我们示范所唱的歌，其实在旋律上面让我们觉得有些重担，但是歌词里面却带来了一些的盼望。我在想，到底今天我们在这里，在圣诞周的时候。纪念主耶稣，然后我们今天在这边领受圣餐，到底对我们有什么样的帮助？如果今天我们今天对做，到13世纪有人做到修来修，没有的老高人，没有的是今那么木嘛，我的给人今天就在干嘛什么事？所以我们希望从今天我们所很熟悉的经文，李夏牧师圣餐的时候也会念到的经文的字眼。那到底为什么保罗要写这个给哥林多教会？我们相信在刚刚开始的教会，他们没有一个很好的或很正确的制度或者是方式。来透过所谓的参会来纪念主耶稣，所以那个情况非常的混乱。有的人这样做，有的人那样做，甚至圣经里面说，有的有钱的人先吃了他们所带来的东西，所以那个参会变成不是在纪念主耶稣基督。所以保罗才会写这个，特别写这样子的圣餐的内容，或是耶稣的教导，甚至是里面带着教训。而这在新约过去就跟上面跟那个拿到了，弄西山是给跟的双方，我去到那么的做一般人多跟呢。Aku mesti diproses. Makadang tu jaga patag-tagi na marindi na kiukay. Kamlang tu na matazwa di Yesu kipusunsunan ni ito sila karagawan na kinatutulan na kayo. Luka nika no susuan na makakituan niya maduto matay no mata. Ano mga tatahim? Saka masan mata-mali mga siway ka. Isyo no ini kamana nga za kipanya takiliwag na sama si sarapan at sama sa kinatutulan ni Manu. Siya kayo na matazo si Wichika ni kung si Chitecho, na sinipo si Siyo kasama. Ano masalita? Si Wichika ni po si Chitecho. 另外一个保罗写这个问题是要让跟随耶稣的人知道这样子的圣餐或者是最后晚餐的
样式，像在立约，他不在吃饭，是在立约，立约以后才会能够纪念主耶稣基督。所以保罗在这里面实实在在的教导他们怎么来预备圣餐，他们怎么来使用圣餐，他们怎么去知道在圣餐当中蕴含的真的精神跟意义。啊，这帮人不是修到更难的，什么那个台湾里面的嘛那个信仰，都会说，有的人啊，改不了嘛都。Pinuntan ni Yesus kita tekakudan tu, pakelam tu nak kisah nak semua tu, mereka nama saru demad. Sakam nama matain tu kipanet, tu kiliwag nak semas. Mana si ibu ni pulusi si dan nama tusu, kudawang adi, kasusuan adi, nanu kelam tu anu mga ta ibi na josi sansigi sinayan. 为什么我们让变得那么的弱？当我们知道这个保罗的用意和经文的背景之后，我们要问一下自己：受难周跟我们有什么关系？或者说，受难周当中与主同行，跟我们有什么关系？当然，经里面告诉我们说，这是我的身体，为你们舍得，你们应当如此行，为的是要纪念我。 重点是那个纪念，要我们去思念我们的主。那问题是我们现在在受难周当中与主同行的现在，我们现在坐在这里，我们北长老教会，或者说作为北长老教会信徒的我们是用如何来纪念我们的主？ When kita kali ini cuma ada sahaja yang kita macam-macam. Aku ni wajah itu nak kian tak cerita sisan siki wajah tak sisan siu. Anu mana tak ini? Bayi wajah siu wajah siu bukan sah ni. Aicu kita sama itu, si bagau masa timur. Pasu suya nga masa kita panut dan nak noya ya. Ada kita panut noya mana apuru tak cuma nak sisan siki. Jadi kalau tiba tiba kita mahu tak. Pai wazai kita nak kisah sikit. Ata kiukai hari ini nak semua wazai masjid. Ada nak kasinjai telan. Yang kemudian itu nak kipusin sengan nak kipanen tu semas. Nuta laluai nak semusu. Menurut aku dan tapani sisi ambil tak sabi. Menurut saya itu ibadah itu na makan duit na isang ini aparamu masuk-masuk pada warung aparamu amasa matemanema dia cuci nama tu cuci pinjaman dia cuci kata sebenarnya itu sebenarnya tu warung sama makan duit isang ini. Iwa saya mau kita umum nak cemas. Sama ada makan tu iwa sah. Sa nikah nota panet nikah untuk kita senganan. 我们常常提出挑战，教会的节期就是这样的，反正每一年都会做，或者是因为。 一个特别的礼拜，可能有特别的程序、特别的布置，甚至刚才诗班的献诗，甚至我们看的影片，甚至以前过去有些戏剧，让我们在这个受难周这一天、这个晚上有一个暂时性的感动。或者是我们只是在这样的空间当中思念，但是没有具体的行动。 所以我们要慢慢去思考一些事情。耶稣刚才我们读的圣经里面最重要的一句话叫纪念我。逾越节对以色列来讲是一个纪念出埃及的伟大的神迹。
而出埃及最重要的目的是要提醒一些人注意，他们曾经在埃及做奴隶，因为上帝拯救了他们出埃及，所以他们不再是奴隶，这是上帝极大的恩典。我在上到一般对门来说，一般多跟诺亚的，但是小的是不会嘛。你想到的咱们那Kakudan, pinakazonan sa Israel. Ay sa linagawan mo ya, ipanin na ta sa Israel to, na matay no picture chinamasa no sumasa, katsuin diamado ko siya ito, iijipo to, sago ka na ng diamado. Sa tawi no usama semua diamado ay ka masa ito ika sago kan diamado. Sa sumali royo ki wasay chairaila, to picture no sumas, kipanto Binayan na ito, ginagawa na Parisino sa Israel.那么样的，同样的，今天我们看到耶稣在我们读的圣经里面用逾越节的晚餐，这个纪念上帝极大恩典的这样子的日子里面，用晚餐上面的饼跟葡萄酒来教导他的门徒。跟他说：“这是我的身体，为你们破碎；这是我所流的宝血，要流的宝血，跟你们立了新约。因为这样，要这些门徒们永远的纪念他。那么要把错的耶稣基督kakutan yang madu bukan soal si Israel. Kita sila kalagawan na adwa kaiban marata pang kada budu. Tumulo to marata sasa ni madu ai chu kina chao chao namasa kina chao chao nai chu namasa ko da mo chu masa lim den de ba wa na pa church uno ki pan dia kena pada para rau ko ayat di Yesus. Tama tak kituran tai chu 我们要从这里能学到什么？耶稣需跟这些门徒说：“你们要永远的纪念他。”同样，也告诉我们，这些追寻他的人，因为他的宝血，因为他的破碎的身体，使我们不再被罪所捆绑。纪念他为我们在十字架上所奉献出来的生命跟宝血，使我们现在可以来到上帝的面前。所以才有那个神爱世人，那个世人里面没有分哪一个是好的，哪一个是不好的，或者哪一个人的分量比较重，哪一个人分量比较轻，哪一个好像比较虔诚，哪一个好像比较不虔诚，没有，是因为耶稣死在十字架上，用他的生命让所有信靠他的人脱离了罪的捆绑。成为新造的人。好像dibantu no ya, dibantu to kiliwag ni Natsamas. Dahil sisarapan ni Yesu Kristo. Ano po niya kinatsaw-tsawa na masarulu Adamu. Tumakay lumoro to pasaliman. Sa makaya iwat sa mato, at mo naman nakatsaw-tsawa nga, na masaw tayo Yesu Kristo, kimo na gumagot at mamilingan nasi, inayan. At caw-cawangan mo ya, hindi ka sumusuto na matay mo ito na caw-caw. Kung ka na masarusun na Yesu Kristo, ita za mana hiuzo tazo. Hindi ka sumusuto timaso, dakumudaso, laimaso, ano masusunod ni Kiyukay. Nasa serain ang masarusun na Yesu Kristo di masan. Lakuan at caw-caw. Inayan, inay so ismay ng sumasa. 但是我们可惜的是，我们现在的教会当中，包括我们自己，我们有时候把与主同行当做一个纯粹的仪式，把无酵饼跟杯里面的
这个葡萄汁当做是一个普通的食物。虽然我们都一年当中6次的圣餐，我们也鼓励我们自己跟信徒要遵守这样子的与主同期的仪式，但是已经失去了其中的正要的意义。如果我们把它当作纯粹的仪式，那么与主同行就是一个没有意义的事情。你领的饼不会成为上帝的身体，你领的杯不会成为主耶稣的宝血，成为能力，成为赦免，成为帮助，成为能力。我今日这班地震操作读书，你看生活上的更多是神奇。我多做帮我的爱做不多掉，kakak na kakak na. Kemudian tentang ini nak ini kan asal pasang itu. Saya kata nama kaya itu mi sisa sikit ada wajib nak kipadir itu nak kimat itu. Pasal so tentang kabudan. Baru nama tajuan dekat. No ini dekat no pasukan tua di limunan tentu atau mana. 到底什么是纪念？第一个纪念主的心意，主是体贴人的，主的心意是要把外面流荡的羊群把他们带回来，当归一个牧人。作为耶稣基督的门徒，我们是否也能够体贴主耶稣的心，尽我们的本分，让在外面还在游荡的羊群们去传福音，领他们归主。那上的意味就是kepan itu kenal ya. Kepan itu就baru nama awak sana Surabaya dan diibakan binarungan Yesus Kristus. Baru Yesus Kristus salinga tu makaya cimio tu mereka cawo-cawo ngah, Surabaya jadi ngah pasaronan, Surabaya jadi ciu-ciu orang ngah, mana di ciu orang ngah, you tu makaya ciu orang ni macam apa tiaw tua. Tak masih dari bawah. Dia mereka sejak makanya kita kira baca warung Yesus Kristus. Aisyah tak warung saling ngau tak tu makanya cimil tua tak hari tak rawa tak yang sebelah setiap tak semas. 第二个，纪念主的教训，一般都在多入耶稣Kristus，多入。耶稣的教训当中很多，但是有一个非常重要的彼此相爱。彼此相爱，在我们的家里面，我们有没有彼此相爱？彼此相爱，他必须要走一个牺牲的，要牺牲自己的很多的一些的我们的意见，或者牺牲我们的执着。我们愿意牺牲，才会有爱。因为我们抢夺，因为我们没有爱，我们爱自己，我们不会爱别人。耶稣说：“你们要彼此相爱，众人就认出你是我的门徒。”这非常重要。我们常常说，一个家庭当中夫妻之间常常吵架的话，我们如果跟人家讲说，耶稣是爱。如果我们常常跟邻居吵架，我们周遭的这些弟兄姊妹怎么知道说你是基督徒，你是有爱的？这是很困难的事情。但是当我们说纪念我的时候，耶稣纪念我的时候，也在提醒我们，要有这样愿意爱人而牺牲的心智。Dia turun Yesus Kristus, dapat saja masa ini dah. Pada kini dia aku ya. Dalam sama-sama ada macam lagi. Asa kini aku cau-cau no ya. Ijo no masih bonita. Ijo tak nak pergi dah duduk dah cau-cau.
伊家己话你着行完顿着咱慢慢。若讲你家己话认真行完顿，有得人把村来去你话那怎么想？来你妈你有真的妈吃个，Hati mati tak tahu bicara pemuda edadan. Pemuda lupa sangat tak tujuh kiliwan dengan kesaruan. Namun lagi kaliwan tak ada lidi. Kiawan tak ada mana manga. Orang kuna orang patut nak kiliwan tak sama-sama nak kiliwan liwaku. Noya ya tak turun Yesus Kristus. Sampai pantun tanah kena Yesus Kristus. Itu nama tak zuat turun. Mama turun bantu doa zakat Tuhan。第三个，你要纪念主耶稣的吩咐。耶稣说：“你们要去，使万民做我的门徒。”这是主耶稣最后最大的吩咐。我们常讲这是最大的使命。这里面你看到什么最重要？去传福音。你们要去，你们要去，不是别人要去，是你们要去，那个才是耶稣的吩咐。Bantu dapat zakat Yesus Kristus. So, baikku, lindu tak cocok tu masanku. 新疆。把zakat ini saudara berbulan dan sudah betul. Lepas ada pas zakat sau noya, tidak nak ewi nama pola. Waiku noya, ada masa udah madu, nak kau ingin tak kasus. Ikam nomi.经文说，你们当此行为的纪念我，意思是要思念主。我们的毕业长老教育作为记录，我们没有如何纪念主。刚才我们开始问过大家，我们更要问进去，心里面说，除了参加受难周的系列礼拜之外，我们能做什么来纪念我们的主？那么，等到这边的更多，ada kian tu就是虽然希望厉害。Menurut ada kita dihai, saya kata kemudian tu mata ini tu kipusan sangat lagi pandai tu, kiri bak nak cemas.我们都知道5年前把人找回来，一直是我们心中的痛和负担。负担是因为我们真的看见了这么多人，100个人上下，我们的家庭里面的成员，我们还没有说对外，我们是对内，还有很多上天的羊群在外面，也是我们的痛。那个痛有可能是因为我们无能为力的痛，有可能是我们觉得我们做不到的痛。可是正是我们5年这样努力下来，我们发现我们的软弱的痛，但它也是我们这未来5年当中，成为我们要一起努力完成上帝喜悦的事情的故事。怎么做？保罗也曾讲说，百节要各按各职，照着身体的功用彼此的相助。在神的身体百节当中，或者上帝国度的宣教里面，到底有没有你的位置？有没有我们教会的位置？你有找到你在哪里吗？在这个上帝国度、上帝身体的宣教里面，哪一个环节当中有你？这里没有说你要做多大多小，不是在哪一个环节上有你。Aku sih ego matuju. Kemudian tu dia cuma nada pinakazuanan. Lagi samula enggak cara 5 cara dia sangat. Hari kali itu amal ka causa sa teo da cuma saya itu. Lagi samula itu
Daga masa ta sadurungan, masa ta satuan. Nukin nuntin na palikot na pinakadon na 5 sabi. Dawa ikan na dumau daw ito. Kemulantin tu na si paite, kemulantin tu na sadurungan, kemulantin tu dalam pada kilibakan. Kilibakan yang mereka kata bertekan itu. Saninga ke nama kita kemulantin nama pulat. Warung mau cemas. Terus mata betul-betul nama pulat ta sinjai memang sini. Kipusun sengaja ada warung mau cemas. Kariwar ko iyo pacikar. Na iyo di puro sinjai mo ta. Enso mereka anak nama macam saya cai kalau dia tetap kena cawan-cawan. Nuni kan mau pusat-pusat ni kalau makan marga. Abi tu kena cawan-cawan nak cuma abi tu, mereka pasal dia hukui nak cuma sa karim tu cawan-cawan, ijai no wanso. Ijo aso, pada kiu kai ijai no wan.于是我还是选择了宁愿安逸的。所谓安逸的，就是只是献上感恩的心跟奉献、金钱。但是你不用去找到神为你预备的那个位置，那个寻找羊群的位置，那个愿意陪伴的位置，那个愿意为人祷告的位置。献上自己，在那个是上帝国度的宣教的环节当中，你有找到你的位置。最希望我们在今天与主同行的现在，能够再次反省我们自己跟教会，告诉自己要找到神为我预备的位置。然后愿意在这个位置上面献上自己的所有，那么把人找过来，这个上帝喜悦的事就会被成就。阿门。很好。以上的这个呢，一定呢，你说我那是什么？那是什么呀？跟他。Pagkoko, pintu ako naman to cemas. Napito ata king to paiso ceng. Sehingga selain mereka karim to so, pinadil na semua to so kaisuana. Mereka suna kibari sekedar to caw, mereka suna inuri to hari-hari. Mereka suna kiskau to sensengan di bawah to sensengan na cemas. Satu ipagoko kimad. Baik inuri gunatin to cemas so. Coba barang mau tak cuma sebab tanah su, namanya kita senai sama-sama san, dia so coba. Karimu, tu mampu, ada simpan dulu tanah su na sukai zona na makaya, sigi pagau masa, karim tu iyo pacikar, ayah cemas panikai nuri. Orang在天上的父。你的恩惠慈爱数算不尽。作为一个基督徒，我们学会感恩，我们也学会献上感恩的心。我们更用我们自以为完成感恩的奉献金钱，来成就我们所谓的感恩。但是今天，上帝，你从保罗的书信里面告诉我们说，这个与主同行是为了纪念主耶稣基督，要纪念体贴耶稣基督的心意，那个对失去的羊群、迷失的羊群那样希望能够把他们带回到上帝面前的渴慕跟体贴。
我们有吗？上帝要我们彼此相爱，我们有吗？在上帝的服侍，能够在人回到上帝面前这些迷失羊群当中，我们要找到位置吗？还是都不关我的事？耶稣说纪念我，我们拿什么纪念他？我们拿什么纪念你？愿上帝你感动我们，就像你的诗歌在敲打我们的心一样，让我明白，让我了解，也愿意选择那上帝所为我们预备的位置，来成就上帝你喜悦的事。祷告，依靠，奉靠主耶稣的名求，阿门。Uli pajogo tua senai bukumi atas senai mande tua tuede sepataku waktu dulu uli kipande titin tua mana siliva pinoa semas iuti 现实一路上的呀。
semua berdiri di pasangan Nathan ke atas Sisan City. Pasangan di Minganan atau Curug di Semak Curug. Sorry, imingat kali kasih asal no yo nyaman. Dosinan, Tang Kuai Yin, Zheng Yunchen, Zheng Yikun, Ma Qingqi, Dong Lianhua, Selaras Muni, Dangaru Selaras, Benang Sarida Benang, Didiwan Reseres, Li Yongping, Lin Liu Peijun, Dong Chenghao, Chen Meiqing, Fang Shicheng, Wen Yinxia,潘和华，陈秀花，方武雄，谭智慧，石秀梅，吴文明，吴雅云，石雄光，许春妹，好，雷金光，郭智慧，雷继秀。李志杰、雷俊杰、刘小薇、雷倩、李基雄、石少红、石延恩、卢一梅，卢一梅不在，罗恩刚。叶玲姐，Salam terlibat. Teman-teman terlibat. Yuk. 叶浩婷、陈美惠、高文生、高秀吉、高秀芳、尤文慧、李秋莲、杨松妍。谢香芝、杨子缇、谢香妹、周美香、潘作雄，好，蔡恩红，温雅玲。罗金梅、潘樱花、陈月义，等一下，我那个收音。李锦、王金、王金花、董秀兰，有没有秀兰？王慧丽、翠花。陈启福，好，陈明辉，陈丽霞，高中信，曾清一，陈秀玉，谭希怡，陈明德，陈玉慧，陈恩，陈汉。王国胜，王秀珍，
卓志信有，杨家庭，林永斌，林祖君，潘正，没有来林兆俊，林美仪卢玉花，卢玉香，李永福，蔡金花，李志凡，郑丽萍，丽萍你在吗？林美荣，许佩文，李美花，唐秀芬，吕正光，董文桥，高秋花，蔡香根你来了。朱传信，柯美珠，巴有香，高春花，高礼忠，高礼杰，并有回应效也没有在这个那个站长。可能不在。陈雅婷，许恩雅，好，在。台湾启示几个军事请教林革新，安安好，林志明，林雅涵，郭锦新，陈明福，有，在高雄。李庆林，林阿莲，李喜珍。李喜安，陈书，陈冠全，林鹤婷，陈秀芳，陈医胜，林美花，因为你没有到前面唱歌，所以我没看到。那个罗拉比拉，林华志，马先生请假，林金来请假，陈香吉。陈玲，陈金春，陈科宇，李丽玉，李淑梅，潘英梅，潘英梅，都不在。李明德，陈志嫣，林飞鹏。高阿琴都不在。以上。所以你把要被捡到的。周知婷。那个因为那有来了哈。也拿回来了，也有再拿回来。好，那他们有两个也在。周知婷跟李俊凡。处理是内灯一个仔仔，差不多都10万。Pada era dia senai, audi usin singan, maka dia jurusan utena semati ayam.
Nagipasindianga malakala pinimado getulan kisah sisa sigi。我要奉主耶稣的名欢迎凡属他教会按教会可领圣餐的一同守主圣餐。Kaya kinanda ya kayo semasa na may atuso ang masata kita na mabuulan. Kaya kan mana namin no nasi. Amawazay tanwakan talay ikaw matsula. Mana masaw tanwakan ikaw mausaw at mamiling. Sinibabay ni kamang atsaw sa wanga tala mawazay tanwakan. Ana mawazay tanwakan talay ikaw si Grace。我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。凡父所赐给我的人，必到我这里来。到我这里来的，我总不丢弃他。愿主耶稣基督的恩典与你们同在。有个人也可以做什么事？你认得做写成心里。那边是说多对你不如心系啊，心爱我们要多做。如果是你。Tulu tanong mo na sa daw, paginaw gawan to at amalelay. Kung naswa paginaw ibabali di Yesu Kristo na malatapang sa karwan to at semas. Sa padiya iwa mayato so ay so paginasawa-sawa na ito. O sinipagaw-gaw ama sa timon. Wala no pasusuyang masa nagipanad. Okay. Mamakan niya madu, malapangota ito kupo iwa mayato so ay so ay kupo. Ulilintin na bakuha na palatsa sa matwa ko damo. Ito ang sitikala na nga pasusuy. Masami si panad at wakin. Paano makan mo tayo sa pang. Tumutigar mo tayo sa ikupo. Pagkalakan naman ito na matsay at amaya masatimon. Kanong takalawa ito aman sa tiwadamuman. 亲爱的弟兄姊妹，请你注意听主设立圣餐的话。就是照保罗所讲的，我当时所传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是要纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。” 你们每逢喝的时候，要如此行，为的是要纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。Kau ibabalik di Yesus Kristus sa bangin na maratapang sa karawan Basmas. Baik cuti pagkawasan dan kinudan di Yesus Kristus mamaw marwa dan Basmas alikai nuri manusia tahu. Semas, baik suatu suami tu suami sekarang dapat dia letak suatu sesan sigi. Tulik pandai tu suatu teman meli ngasuh kita wanita tu ane pasari. Jadi kalau teman nak kiau untuk nusun tu dengan tekuan, antara para masa nak babak,
Tumagan cinti to naman ang mapo na tibasa. Tatu singkiang ota ito na pintiang ota na sun na pinadere pang katabudo. Baik itu pemogauan tahu, pakabalai kau ni saluan, akipangan tu asu kinasawasawan tu asu damu. Itu asu usaran, itu asu usaran. Orang pakai mana lentu, itu lah tu ni saluan. Sana pakai mana minaja kena saluan, sana pabarigo tu asu ngadan. Amin. Amin.主耶稣他是并来说，这是我的身体，为你们舍得，你们应当如此行，为的是要纪念我。那么的棒的耶稣跟买就说，哎，就跟他找那次，我是你把高高马上定我，把是虽然啊，你把你的那根买的买来的，这是主耶稣的身体，为我们破碎，每当我们吃的时候，要纪念他。要找你耶稣，那不点嘛是地数，第二个，那个五位那里板带。身体在十字架上受，你死在十字架上，我们拿到笔的时候纪念他。Itu ay kamalapanan pero sa iyo na alam niya na我们可以把外面的塑胶套先解开。所包的是我老的杀手。
主耶稣说：“这是我的身体，为你们舍得，每当吃的时候要纪念我。”还做给他烧那种，然后不点么是点么。当时高高们啊，一般呢，第二天就什么，为大家各位其他的。Ka mga kandia madu, maraday ko po ang tati Yesu ang medyo iyo. Ay siya kuku, wawa na paligsis, hindi ito ako damo. Tong hindi ka lang nga, pantiyakin na kanay-nay. 主耶稣说：“这是我的身体，这是宝血，为你们设立的新约。每当你们喝的时候，要纪念我。” 这是主耶稣为你流的宝血，从他被钉的双手双脚被刺的肋下流出来的宝血，也因为这个宝血可以洗净我们的罪。每当你拿到手的时候，请纪念他。没水姑姑。 Nama sana marulu iwo tajika yang kedua ini gemat ini bukan lima pula Yesus Kristus. Pati. Saya jadi没有拿到。 Ay kupo ta suraponan na isa sa wasin niya. Zao掉，我们先拿开我们在杯上面的薄膜，帮忙看一下老人家这边有没有力量不够。没有哦，我拿了，我拿。 这杯是主耶稣用他的宝血所立的新约。每当我们喝的时候，要纪念他。还有最后一个锅，要么耶稣基督啊，是你们点的把我的把这，多大是这个人啊，那个本代点嘛就我哋个差点有咩事情。
大家高各位，我们一起来领受。祈り丸はたジョーありくいわざま。Aku si pakatua kaiben ana masang ko kinasawasawa na kudamo ayasun itwa sukai itwa shisho kamatmas uza dem na magashwala ana masarwanga danushun sanagaw to asu pasaling pasusuangamen to na may tucho to asu padajikat ana maupo ang magaw tua kinasawsawan nonya kuningan ati Yesus Kristo apinagkatuapan katwa podo mani no kipanetamen tua sukidiwan ini kamna masama kaya makabaret lakwa kamatmas ay sonya kinawgawan tua ay sua sinipapukaiwan akinasawsawan nonya kuningan ati Yesus Kristo ulaman na kemelang itu asusin itu tamamen tuanya parkiwa-diwa ka penasyatan nama kem nama marpasgaskan saka nama kem nangauta akem si tua susini papusensenan itu asukiukai ulan nama kem na jika kezengsan isamulang amarusukai yang ana masaru tanwakan nu inuakan kinongota kiri kiposin sengan mon to takuraralan na yasun na padaskan tamamen saka mas mali ay suwa supa seeling ay suwa su sini papu su sini ti pa eces katwa tiam na chocha waru pasariban uri mo malaman itiam tanusunangota pagawgaw tonam na kisumado amin na tiam na kisumado mana makayaman nangota benar tanusun kama mali asu kidiwa asu paseling katwa asu sarselan kinamakayam nangota nutyaw musikatero uinamasan surigo namasan jeger itwa nusun yatsma tomana sur pinaselingan tanam na markaswadat ayam na marva ayam na kipagaw-gaw toy chuanya barong toy chuanya kina toy chuanya levanta nusun sakai sua nya levan ay chuanya kiaw ay chuanya ipaparangas kinya sita bawa pakatwa sungadan anya marengat Yesus Kristo amen amen.好的奉献，有些的这个布瓦图路上，这个是奈272首，奥利达瓦里达不高高多达丁丁啊秋路的高高的，地下长好。